ala godhi ni'ima arkurra arkamajan wa haqiqatuhu munaza'atullahi fi ni'matihi godhi rabbi qeisa rabbi falma godu rabbina kamja nasi godeya lubbun tiya na gode tiya jetti rabbin tiya ya minna lana bina nu gode na kenne kana ja rabbin lubbun mal jetti lan li bi alaysa li mulku innama utituhu ala ilmin indi abona gode akanetti jallubun enyu sibarsise cimina khiyanin baradeya akastu irratti gammachiisa nama namiti takkar kan qabwani tijamiti tarabbiti jechu qaanfi fi dirqi yoje male lubun ram fudhattu yat akkar rabshan jirti garte takka dubbita nagartani akkana lafa jira duba hadebu hikan ifajaibuju munazatullahi fi ni'matihi rabbitti qabso takka falma godu godi isa khaysatti rabbin na godeja innillen akkeisu feda kuni warra tikkisho rabbitti amanerai ha akkeisu fedu warra rabbitti amanerai warra amane hunda khayse jirti yoni fi gara rabbi sa deisu baati gababdu dubbi ilajuhu dawan dukuba kana mali oguja wasadiyan wasaden keisa khadura tokko wa hundinu umamatahu bequyan wannin andalagu fi wannin anqabus uma rabbi khiyaratin farsu yechuda qaanfatayan uma rabbi ratin farsu uma majechu kana amanun bimaana la amlikuti wan kiyamitida khana rabbi raille wan fudaddu bequyan gafa uma dachi sami rabbitin daduqa dachi saminin jannata sainanju uma mahikanju karu'yati yadi wa ru'yatil jabal alaqan nafi nima wa rabbi nagode iddu jirtu alaqa wanin anittin ifajaibu fina iddu jirtu mujarradu ru'ya wa rabbin dalage wa rabbin ume arku khiya qofaya arku taatu kasairil makhluqat godi madarijus salikin ibnul qayyim akka haftota uma da godi nama uma rabbi arku danin jannata se nama jaba ifse allah gara arkun harka khiya arkun uma marku hikan ju hikan sakan tak asjala wala majir la amliku fi khana rabbi ratina jaibu khana jannatan egadu min babil adl umamu waghiyatu ga anumanu gurguramu qabarabbu maratu haytu taate male la astaghfirullah alazim hinjam achiqai tak darajal lamma fada wanni nangodu kun umamni nangodu kun haqa rabbi qafalun dandaw wanni haqa rabbi qafalu wa rabbi wal fakatati rabbi khaywanni fakatun jiru uma rabbin fakatu uma maarifu imemi hay ni khafalamu wagujetu wannin ibadan andeddemun la taliqu bi azamatillahi muhal namni kasje guddina rabbi isa akka rabbin sa bekamu qabu wa rabbin beyniyan guddinni haddi qabu kha makhluqat guddinni haddi qabu khaliqi qabu makhluq mahdud wannin an kafalu dandaw waliki qabati adana ba fadda wan umama wan dalagati yafaqatati umama faqatati takittin tun silat dawati alhamdulillah wan hasamu khaisa akasi awan si ajabsis wanni atiliki sa qafaltu wa wan atidalaidu wal faqatati wanni likin sa qafalama mahdudi wanni jam makhluq ana kama yo wan nafaqatati male wanni narar kamu wan namfallati wal kafalun dandesh وهما الرئيسين قال لك أبدا إرهاسهم بكتنا نما صداقسا نعم أولين نديموا مخلوق ربين وما سارات أكا خانا اسما الشريعة خراغو إيفين قد أمالي حق ربك كفاليون جي قدين ربي إرسي أستغفر الله العظيم سريمتي حراميو متاني سخنا كتاتا كبائر جامعيا هما واتكن شكل تاك خلال مفا ونين نديموا قدين ربي تنمالو ولو جئت بعمل الثقلين وان جني انس اللي اتمان ودوبك غوته ما داموا مخلوقين وان ربي فقاتوا وان انجراتين اكنا غدي مدارج السالكين لابن القيم او كما قال رحمه الله اكد مجن تاكي خصدفا توقفا وان نديم مخلوقان جي توقفا وان نديم عبادان نديم غدين ربي تنهملون جي خصدفا
ibaadaani nan deddeemuun toltuuni nan harkaa qabutun jannata waliin jijjiirtu silaa makhluuqa amma haasamuun ni taama reefu khaliqaa fi makhluuqni walii wal faallaadhaan isiniin jedhe mustahiil hin ta'u ammoo jannanni makhluuqi wa ibaadatuka makhluuqa makhluuqni makhluuqa irra qaaleeti ibaadaani nan deddeemuun jannata nam geessuu hin dandeessu waan dachirra jira guututtu odoo qabdee fidde kun baaba mislan bimislitti yoo deebifte akkana ilmi adillaa itti jira hundaa'u numa qabadha jannata walin madaalu numan ta'u kanarra qaali inuman ta'u waa takkallee darajaa meeqaan irraa isinii memma darajaa 3 makhluuqa ta'uu laalu makhluuqa hogguu jette waan rabbiin uume tiyyaa miti uumama rabbitti hin faarsu qaanfadhee winu tokko kalammaffaa wanni narraa harkame kun guddina rabbiitiin munaasabaan qabu laa yaliiqu billah baaba likki safaru gizee deebite akka garaagarummaan khaliqaa fi makhluuqaati ammaan harkadhe kuno kan irreefu jechuu sodaadhe san akkanatti irraa qaanfatta ay laa yaliiqu kun akkana jechuu beekta hasadaffaa wannummaan makhluuqa ta'e kun walin bitummaas walirra qaali jannataa fi ibaadaa nan dhufeen odoo ibaadaa taatee harkamtee xaana reefu kanaa ulaffaataa qaban kunuu qeebalame moon qeebalamne ikhlaasaa fi shuruun isaatii fi kaayoon isaa ajaa'iba si godha innummaan kunuu alaa wajji takdiirii isumaa qeebalame kana fiddee marmaraa kanaan seente akka laalu qabda jedha kanarra gizee deebitu wallahu khalaqakum wamaa ta'maluun wanni narraa harkamu ibaadaan tun makhluuqaa adilla taakka wanni nan deddeemuun guddina rabbiitiin munaasabaan qabu malaayikichi yusabbihuuna al-layla wan-nahaara laa yafturuun malaayikonni kanaa kun hogguu sujuudarraa ol jee subhaanaka maa abadnaaka haqqa ibaadatika akkasiin malu waan taane yaa rabbi jaajan kanumaa ibaadaadhaa qabat nihaayatu xaa'atii lillah gaayatu dhulli walhubbi watta'ziimi lillah faqat waa takka maletti kanumaatu nihaaya subhaanaka maa abadnaaka haqqa ibaadatika adilla wanni nan deddeemu guddina rabbiitiin hin taatuuti akkana beeku kanaatu ibaada irratti if ajaa'ibu odoon ta'in lama adillaa lammaffaati kasadaffaadha namni tokko jannatan seenu bi'amalihi akka nabiin keenya nu barsiise sallallahu alaihi wasallam atillee moo'ee illaa rahmata rabbiitiin malee kan taane akka beekamu meeqate 3 adilla akka beekamu kana sadeen beekuun ilaaja janiin kana jala wanni harkamu iftiqaara khaasii fi aammi janii jira kana dhalata jedha iftiqaarri khaasiin ni'imaan an-ni'maati yajuun tana odoon an tiyya tahuu hin arkin rabbi teeti jee khalee dabarse anarraan arke ana khaarra arkerra rabbi khalee naa godheenin teeti jechuun irra natti haqa qaani qadara dur dabarseemi waan dur dabreen arra arkadheemi naam tiyya jechuurra tasaati qaaniidha akkana jechuu huwal awwalu isaas na dura dabraadha ni'imaa tanatti rabbiin na dura dabree sabqi ilaaluu janii eega na bira geeyseeyis na dalagee tiyya jechuudha dhoorkee bara sabqi ilaaluun huwal awwalu quraanaa beeki tafsiira quraanaa sanii akkana jedhe xariiqul hijrateeni ibnul qayyimi katabee kitaaba sanii qabu sabqii kana laalte na dura naa godhe ka inni na dura na antiyyata warra aniin arra harke kun akkamitti yaamiti tarabbiitii jechuu aboo eenyuutu lubbuuti wanni tun tiyya jechuu fi tarabbii kiyyaatti kamtu raaqa la nama qaanfachiisaa isaati raaqa sabqi ilaaluu yan akkanaa sababa naa godhee fidee jechuun munaaza'aan hin dhufne irraa buqqaasu achi taakka eega godhin dhuftee na bira geesse ganaa tiyya jechuu kawaatti himatu noo'u munaaza'atiin noo'u milkin mallakatuun akkan dhufne al-aakhir godhin boodaas rabbi boodaanti tasaatii ammallee gaafaan harkaa qabuus tasaati hoggaan dur harkadhuus isaan naa kenne odoo na bira gahin tarabbiiti eega na bira jirtullee hin mallakne amma tana booda kawaatti himatu hin jiru jechuu miti ammallee tarabbiiti maanaa quraana huwa lawwaluuti kaduraa kuni al-aakhiruuti wa anna ilaa rabbikal muntahaa waayyuunuu dhumtisi gara rabbii keetitti godhin an qabutuun takkaani fudhata waan fedhu fuudhee waan fedhu dhiisu qaama kiyyarraa waan naa godherraa laa yunaazi'uhu ahad haqa qaba rabbi hayyee iftiqaara khaasii janii waan na laallatu keessatti arrabbi kiyyaaf akkatti lafa kaa'uun qaba
ujubii if ajaa'ibuu reefurraas dhufee qaban khattiyaanu iftikaara khaasii jedhin khawalii galaa kam qaju akka wanni takka hin arkamne wanni takka hin sossootu illaa billah hin arkamtu hin sossootu illaa billah ma'ana yaa hayyu yaa qayyuum jechuuti yangu yaa hayyu hayyun bidaatihi muhyin lighayrihi ifin jiraata waan biroo inni jiraachisa inni uumu malee ta uumamte jirtu yaa hayyu uumamuufis rabbitti ajamte jechuu yaa qayyuum qaa'imun binafsihi muqiimun lighayri rabbiin ke ifin jiraata waan biroo immoo jiraachisaa bimaanal mudabbir taligaadhaa hogguu jettu amma maqaa kana lamaan irraa maal fuute yaa hayyu yaa qayyuum irraa arkamsiisuu fi hayyu bobbaasee galchuun qayyuum qaa'iman bilqisti mudabbiran bilqisti maanaan quraana sanii mudabbir jechuu hayyee gaafa akkana jette uumuu fi bobbaasee galchuunis tasaati isumaa godha akkana jechuun sii galee akkana jechuu jala maaltu jira arkamuufis rabbitti ajamti bobbaatee galuufis uumaan hundi rabbitti ajamti sii galee iftiqaara aammi dachii samii malaayikaa jinniinsi kullumaa si wallaayin akkana keessa gala laa khawfa walaa raja walaa xamaa walaa wanni cinqite guutuun bakka cufa laa yakuunu illaa billah laa yakuunu illaa min allah kun wanni faayidaa iimaanarraa inni arkamsiisu lakkoo isan qabu iftiqaara aammi jin amma haa isinumaa galuu qofa haree fuutiin iftiqaara khaasii waaniin qabu keessa rabbi falmaan godhu uumaa rabbiitillee hay waaniin rabbi dura dabarsuun qabu dhiisifirraa hundi akka kiyya bakkuma ciibsi waayyuu laa yakuunu illaa min allah laa yakuunu illaa billah khalas baane keessaa faslii kanamma kanatti aanu min aafaati nufuus balaa takka dhukkuba lubbuurraa jan arriyaa naa arkiidhaa jan haqiiqaan isaa munaazaat min baabi taqdiimi ilmakhluuqi ala alkhaaliq uumaa rabbi dura dabarsu oo min baabi ilistizaa'i bihaqqillah rabbi qishinaa godhu akkana jechuudha jan haqiiqaan isaa waan rabbiin barbaadamu kana namaan barbaaduun isatti dhiisanii gara biroo goruun min baabil istizaa'i bihaqqillaa jaama jedha ilaajni haqiiqaan isaa akkasuma ammas talabul wusuuli ilaa quluubil khalq qalbii namaa keessatti bootaa harkatu raa'itii hirkatuudhaaf jecha dararamuudha jedhan hiikkaa riyaa'idha jechuudha qalbii namaa keessa bakka harkatu qalbii namaa keessatti bootaa harkatuudhaaf laffa'uudhaatu riyaa'ii jaama jedhan hiikkaan isaa wayi numa musiibaadha agartee jaamini isaa sadii wali qabata jedhan faaruu fedhu beekamuu fedhu kasadaffaadha nama waanaan ja'aaf jecha nama kufanii ka'u akka ambootaa nama biraa akkaan hin dhabne akkaan qalbii namaa keessaa raa'itii hirkadhu jaanii kufanii namaa ka'uudha jedhan waa sadeen kan yuqaatilu hamiyyatan yuqaatilu shajaa'atan ayyu dhaalika fi sabiilillah hadiisa kanaatu walitti isaa qabatee jedhanii waa sadeen kan ilaajuhu dawaan isaa maali gizee jedhan nama naa arkiidhaa laffa'e durri namni qixaanni ibiddi ittiin qabsiifamuu nam sadii hadiisa